Poštovani slušalci, u terminu, dakle, od 10 do 11 sati, mi smo zakasnili za koji minut, ali nažalost nećete nam zameriti zbog toga. To je bilo da se gosti pripreme malo za razgovor i danas imamo sučeljavanje, stranačko sučeljavanje, dakle, pred izbore 16. marta koje će biti za koji dan. Sa nama danas u studiju su gospodin Saša Vukadinović, potpredsednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Boru, zatim Igor Velić, kandidat za odbornika u Skupštini opštine Bor ispred Pokreta Dveri. Evo, dakle, ja rekao da ćemo danas razgovarati i sučeliti normalno vaše mišljenja, politička mišljenja pred izbore 16. marta, ali da ne bismo počeli kao što smo radili za predstavljanje stranaka, dakle, vaših običnih programa koje svi imate napisane normalno, razgovarat ćemo malo o nekim drugim temama koje su po meni i po nama uopšte, kako smo se dogovarali već pred emisiju, jako životne, jako značajne i za grad Bora i uopšte za Srbiju. To su, mi imamo neke komparativne prednosti, neke druge delove Srbije, to su turizam, iako imamo rudarstvo razvijeno već 100 i nešto godina, ali da se malo fokusiramo i na taj jedan segment, na turizam, na razvoj sela, koja su, nažalost, gde živi sve manje ljudi, koja su sve pusta, ako tako mogu da kažem, opustala praktično, i treći segment možda bi bio najbolje da razgovaramo o tome šta i kako zaposliti što više mladih ljudi. Znamo da je veliki broj na zavodu za zapošljavanje. Ja predlažem da svako od vas govori po 5 minuta otprilike, dakle, na tu temu, a onda ćemo da nastavimo razgovor, dakle, sučelimo vaša mišljenja i vaše stavove. Gospodin Vukadinoviću, izvolite, tako smo prilikom žrebanja i odredili kako će ići redosled predstavljanja. Dobar dan svim slušajcima Radio Bora i svima vama u studiju. Pa možemo da krenemo redom, ćemo o turizmu. Pa evo, što tiče turizma u našoj opštini, znači zaista je to jedna dobra šansa, odnosno takva privredna grana koja zaslužuje i koja ima potencijal, znači, u našoj opštini. U proteklom periodu uređene su neke stvari koje su itekako dobre za samu opštinu, pre svega renoviranje hotela Jezera, koji je zaista biser što tiče naše opštine, ne samo naše opštine, nego čitave istočnog regiona, odnosno čitave istočne Srbije. Tu imamo dosta pohvala, znači, svih gostiju koji su dolazili sa strane. Takođe, naša razvojna šansa je Crni vrh, odnosno skilište na Crnom vrhu, gde je takođe urađena dobra infrastruktura. Međutim, ostaju još neki detalji koji će u narednom periodu sigurno da se regulišu, da to skilište zaista čak i u onim danima kada ne bude snega, da ima svoju značajnu ulogu što tiče razvoja tog zimskog turizma. Ne pričamo samo, znači, o tim potencijalima što tiče hotela, odnosno i Borskog jezera i Brestovačke banje, gde imamo zaista velikan hotel, znači klub RTB-a. Sad ostaju još neke nejasnoće, znači, oko samog Borskog jezera, odnosno hotela Srpska kruna koji je u privatnom vlasništvu. Tu bi trebao malo bolji razgovor, odnosno bolja saradnja između lokalne samouprave i vlasnika, znači, tog dela, jer oni nisu toliko ulagali u tu infrastrukturu, tako da Brestovačka banja nije dobila ono što zasluži, znači, u ovom delu Srbije. Takođe, naša šansa je i seoski turizam. Mi zaista imamo dva prelepna sela koje se nalaze na toj, da kažem, na tom ekološkom čistom delu. Pre svega mislim na selo Gornjene i mislim na selo Zlot. I sami znamo da je selo Gornjene bukvalno Srpska Švajcarska. I mislim da ta dva sela zaista imaju dobre potencijale. Ono što je veoma bitno da se uradi, što do sada to nije urađeno, iz više razloga, i zbog nedostatka sredstava u budžetu, a i zbog kočenja nekih drugih političkih oponenata, da bi mi bili interesantni, znači, kao turistička destinacija, znači, za ostatak Srbije, moramo da sredimo putnu infrastrukturu. Dobro je stići, znači, dobar je put, recimo, od Paraćina do Zaječara, a onaj krak koji se ode prema Boru je katastrofalan. Mi smo, sad moram da kažem, ispred lokalne samouprave, pošto sam trenutno obavljam i funkciju predsednika opštine, u nekoliko navrata pokušavaju da zakažemo sastanak sa Ministarstvom saobraćaja, koje je pod patronatom Socijalističke partije Srbije. Zaista nisu imali razumevanja da nam zakažu sastanka kamo i da nas prime. Taj deo puta potpada pod Republikom, pod putevima Srbije, i to je put prve B kategorije. Bukvalno to je bila neka vrsta igranke da će prošle godine taj put pripada lokalnoj samoupravi, pa onda kad smo mi opredelili određena sredstva da krenemo u sanaciju tog puta, koji je zaista bitan ne samo za turistički deo, nego za ceo grad Bor i za potencijalne
i ulagače, odnosno investitore. Posle toga je doneta uredba da taj više put ne pripada lokalu, nego pripada putevima Srbije itd. Nisu našli za shodno da nas čuju i gde bismo zaista predočili koliko je bitno da država uloži taj put i Bor bude pristupačan, znači svim ostalim delima Srbije. No se nadam da će posle ovih izbora i to doći na red, pošto mi već obavljamo razgovore sa Ministarstvom za regionalni razvoj i sa gospodinom Mirovićem i dobili smo zeleno svetlo da ćemo imati bukvalno primat u svemu tome. Što tiče razvoja sela, vlada mišljenje, ali ne mišljenje nas u Boru i nas na lokalu, da je Bor zagađena sredina i da ovde bukvalno poljoprivreda nema šansu. I ima šansu i tekakvu. Opet pominjem ova dva sela koje su zaista na toj destinaciji, a pogotovo oko proizvodnje organske hrane. Mislim pre svega i na Gornjene i na selo Zlot. Na tome je počelo se radi prošle godine, mislim da su 5 porodica, odnosno 5 domaćinstva iz sela Gornjene dobili sertifikat kao proizvođači organske hrane i mislim da ćemo to ove godine nastaviti i proširiti na selo Zlot i na taj način malo zainteresovati same meštane. Ono što tiče same poljoprivrede, moramo da budemo svesni da su neophodne veće subvencije u poljoprivredi, to moram da priznam, kod nas uopšte nije bilo razumevanja i sa ostalim političkim partijama, našim koalicijnim partnerima, ali treba jasno da se jasno postoji strategija razvoja tog dela poljoprivrede. Mi znamo da je primat kod nas i veći primat ima stočarstvo, jer je upravo ganje te krupne domaće stoke, tamo 80. godini tekako imalo primat u Srbiji i čak je bio, mislim i bio je dobar izvoz što tiče ostatka sveta, odnosno pre svega na Aziju, mislim pre svega na ovčarstvo, govedarstvo i tu zaista imamo dosta dobrih potencijala. Mi smo već imali jedan program koji bi trebalo da zaživi i na nivou Republike, a to je da su neophodne, pre svega subvencije, oko nabavke stoke, oko čuvanja stoke, oko te, infrastrukture koja je bitna, za samo čuvanje životinja, ali takođe treba obezbediti i subvencije oko otkupa stoke. Poljoprivredni proizvođač, mora da ima jasnu sliku šta dobije, šta gubi. Mora da jasno da zna koliko ulaže, koliko dobije prodajem. Mi znamo da cena da kažem mesa nije adekvatna onim troškovima koje naš seljak ima. Međutim, ja ne bih to nazvao zadrugama, a sa otvaranjem tih veletrgovina u kojima mi zaista razmišljamo, ja se nadam da će da već smo ušli neku vrstu projekta, međunarodnog projekta, sa okolnim zemljama, odnosno sa Bugarskom i Rumunijom, da zaživi taj projekat veletrgovine, gde bi se bukvalno svi poljoprivredni proizvodi otkupljivali u takvim veletrgovinama, gde bi mogla, i opštinska vlast, odnosno budžetom, da se odvoje određena sredstva za subvencije, da se ti ostatak dela nadoknadi samom seljaku. Ja sam da zastanemo, s obzirom da smo već više od 5 minuta dali vama, ali imamo vremena, pošto nema četvrte stranke, tako da sat vremena će biti dovoljno za razmenu mišljenja. Igor Velić, ispred Pokreta Dveri, kandidat za odbornika, izvolite, imate i vi isto vreme, dakle da kažete ovim pitanjima vaš stav i vaše mišljenje. Prvo da hvala na pozivu i drago mi što su tu predstavnici SNS, jer ovo je presedan. SNS izbjegava duel sa Dverima i njihov lider, to je novi Tito u Srbiji, Aleksandar Vučić, već 25 dana izbjegava duel sa Boškom Obradovićem i to treba jasno da se kaže da se SNS plaši Dveri zbog celokupne izdaje naše zemlje. Tako da mi je drago da je ovde predstavnik SNS-a sa nama u studiju i prvo što bih da naglasim da Pokret Dveri postoji 15 godina, da nismo nastali juče, da nismo nastali samo za jedne izbore, a u politici aktivno učestvujemo 3 godine. Zašto smo rešili da kao udruženje građana, to je kao grupa građana, da učestvujemo u politici? Iz prostog razloga zato što smatramo da je politička ponuda krajnje nepristojna i muka nam je više od svih laži i obećanja koje doživljavamo ovih 25 godina na političkoj sceni Srbije. Smatramo da su političke stranke istrošene i da nisu rešenje, već da predstavljaju problem ovog društva
zbog 1000 stvari, iz 1000 razloga, i pre svega zbog njihovog rada, jer oni su na vlasti, na primjer imate SNS da je ovde u Boru na vlasti i u državi, a oni sve pričaju u budućem vremenu. Zašto nisu to uradili sad za turizam, sad za poljoprivredu, nego sve pričaju u budućem vremenu. I on će ponovo dobiju vlast i ponovo će pričati u budućem vremenu, a nikako u sadašnjem da nešto uradi. Tako da sad da se nadovežem na temu turizma, pre svega geolozi, speolozi, planinari i opšte ljudi koji se bave, da kažemo, prirodom i ekologijom, smatraju da su najlepši delovi Srbije zapadna i istočna Srbija. I Bor ima i tekako velike potencijale za razvoj kako turizma, tako i ekologije, tako i poljoprivrede i seoskog turizma. Sad postavlja se pitanje zašto se niko nije založio, a to je u planu da se nacionalnim parkom proglasni Južni Kuče i Belanica. Naprimjer, to se stoji, a za to treba opština Bor da napravi odličnu kampanju, samim tim privlači investitore, to je odlična investicija za razvoj seoskog turizma i pre svega za ljude koji žive u tom kraju sigurno će se podići standard. Na kraju u opštini Bor nisam čuo da se niko za tako nešto zalaže, a to postoji. I postoje studije i planovi projekti da se, na primjer, Belanica i Južni Kuči proglaši za nacionalni park. To je, da kažem, ukratko što se tiče turizma. Sad, naravno, da bi se poboljšao rad sela, potrebna je putna infrastruktura. Sad, zašto u Boru, na primjer, ne može da se sredi putna infrastruktura? Iz prostog razloga zato što nema kadar. Znači, oni svak kadar koji zapošljavaju, to je pripada stranačko-parazitskom sistemu. Vi imate u direkciji za izgradnju Bora da nemaju nijednog saobraćajnog inženjera, a zaduženi su za održavanje puteva u opštini Bor. Nemaju arhitektu. Znači, nemaju ljude od struke. A zašto nemaju? Zato što trenutno, znači, u SNS-u nema takav kadar, nemaju takve političke poslušnike i onda, naravno, nemaju mlade ljude koji će da zaposle. Druga stvar, evo šta imamo, to je, na primjer, što se tiče saobraćaja. Imamo 20 kružnih tokova, a nemamo projekat ni za jedan kružni tok. Zato što neko sanja da treba da bude negdje kružni tok i onda to proizvedu delo, niti tu učestvuju neki saobraćajni inženjeri, niti se prave neke studije, niti se prave projekti, niti se zna ko izvodi radove, ko namešta tendere i ko organizuje te javne nabavke. I u sve tu mešana SNS koja je krajnje interesna grupa jednog čoveka ili uskog grupa pojedinaca u Boru, a tako važi i u cijeloj Srbiji. Vi imate da se skoro u opštini Bor bio raspisan konkurs za saobraćajnog inženjera koji je namešten. Znači, prosti razlog, znači bio raspisan za poslove saobraćaja, primljena je snajka od predsjednice suda i primili su je načelnica opštinske uprave gospođa Ljubinka Jelić i naš predsjednik opštine i ovde u studiju gospodin Saša Vukadinović. Ja sam ulagao molbu, znači 2 puta sam pisao predsjedniku opštine da kažem da sam i stipendista opštine, da sam učestvovao u pisanju opštinske odluke, da sam opštinske odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja opštine Bor, da sam učestvovao u savetu poslova za bezbednost saobraćaja. Niti mi je odgovoreno na molbu, niti sam primljen. Znači, to radi SNS. SNS koči razvoj ovog grada, koči ovu zemlju, znači koči sve što može da zakoči, oni koči. I to što kažu svom snagom reforme, to nije svom snagom reforme, to je svom snagom propasti. Oni koče reforme, oni koče mlade ljude, oni teraju mlade ljude da budu isključivo deo njihovog stranačkog parazitskog sistema. I oni su toliko ponizili mladog čoveka u Boru da ne gledaju niti kog je on obrazovanja, niti da li je on moralan, da li je on karakteran, nego ga čisto gledaju stranačke pripadnosti, da li je on u SNS-u, da li i da bude podoban i da ćuti. I na kontu toga oni zapošljavaju ljude. Znači, skoro u vodovodu je Milinko Živković, visokim funkcioner SNS, zaposlio 5 čoveka bez konkursa. U RTB u Bor nijedan konkurs nije bio, oni zapošljavaju ljude. Znači, prave negativnu selekciju, prave razdor među građanima Bora, jer nemaju tu ista prava. Oni pre svega krše ljudska prava da raspišu konkurs i da čovjek u skladu sa svojim znanjem, sposobnostima, diplomama dobije neko mesto. Znači, oni samo zapošljavaju isključivo svoj kadar i to će da se nastavi do urušavanja. Zato što je ovo, oni su interesna grupa jednog pojedinca ili uskog grupa ljudi koja vlada i manipuliše nama i seje strah po Boru. A tu samo prosto treba da se zna, znači, samo narod da se oslobodi straha i da kapira da je narod poslodavac. Zašto kažem da je narod poslodavac? Narod bira političare koji će da ga predstavljaju. A ovdje su ubedili narod, SNS je ubedio narod da su oni poslodavci i da narod njih treba da se plaši da radi za njih. A narod je taj koji daje mandat i gospodinu Saši Vukadinoviću i gospodinu Blagoju Spaskovskom i svima budućim odbornicima Skupštine opštine Bor. Ali šta ćete kad narod daje opet, ako im da mandat? Pa narod daje iz prostog razloga zato što oni drže medije. Znači, oni drže celokupne medije sa nacionalnom frekvencijom. Sva sreće, pa postoje lokalni mediji gde ponovo može da se čuje glas običnog naroda.
mediji s nacionalnom frekvencijom su okupirani. Znači, Vučić Dačić. I to je to. Znači, nema ništa. I onda narod previše gleda TV, previše veruje medijima i previše veruje lažnim običanjima novog Josipa Brozu, našem narodu, koji je gospodin Aleksandar Vučić. Ovde imamo pandama Aleksandru Vučiću, imamo gospodina Blagoja Spaskovskog. I to je to. Imamo kult ličnosti koji je nezdrav, na nezdravim temeljima, i ono što je mnogo bitno da se kaže da je SNS taj koji uništava RTB i SNS je taj koji će da proda RTB, jer imate da SNS trenutno prodaje poljoprivredno zemljište strancima, prodaje vodu strancima, prodaće i rudarsko-topioničarski basen strancima. Jer su oni od RTB-a Bor, koji je rudarski gigant, oni su napravili partiju, oni su napravili stranku. Menadžment RTB-a vodi kampanju SNS-u. Oni iskorišćavaju javna preduzeća, javna komunalna preduzeća u Boru da im lepe plakate, da im postavljaju njihove reklame, a to sve od naših para. Naprimer, vozači RTB-a su non stop ispred stranke, ispred Jugobanke SNS-a, u radnom vremenu. Znači, kad treba da privređuju za ovo društvo, oni proizvode kampanju SNS-a. I to nije samo u Boru, nego to je u celoj Srbiji. SNS je velika laž i prevara ovog naroda. I to ljudi treba da znaju. Ja sam prišao gospodinu Saši Vukadinoviću na ulici i pitao sam ga zašto mi nije odgovorio na molbu. Gospodin Saša Vukadinović je ćutao. Zašto primaju stranački kadrovi? Ćute. Oni nemaju odgovor, oni znaju da to tako mora, neko im je rekao, navikli su tako, i zato ovaj grad neće da krene na bolje dok god se takvi ljudi budu pitali, dok god takvi ljudi budu odlučivali o našim životima. Dok god jedna Ljubinka Jelić prima ljude preko konkursa, mimo konkursa, pa napiše konkurs, pa namesti konkurs, dok god se primaju stranački kadrovi, a ne po zasluzi, neće ovaj grad da ide na bolje. Tako da sve ovo što priča SNS je jedna velika laž i jedna velika prevara. Da zastanete tu gde ste stali, nećemo malo lično, znači probajte da budete uopšteni kada govorimo o ovim problemima, nemojte sve lične probleme ili ovo što se dogodilo kao lično. Pazite, ovo se ne dešava samo meni. Znači vi u Boru znate koliko imate dece koji su stipendiji iz opštine Bor i koji ne mogu da rade u Bor samo zato što im stranački kadrovi ne dozvoljavaju da rade. Znači celokupno, na primjer, moje odeljenje srednje škole smo stipendisti i svi smo završili fakultet i postdiplomske studije. I niko u Boru ne radi. A zašto ne radi? Zato što nas uslovljavaju da budemo u SNS-u, u SPS-u. Znači nije ovo moj lični problem. Znači neki lični hir. Nego ovo je lakše da pokazati na svom primjeru kako nešto funkcioniše. Znači i od njih takvih ljudi ništa ne možete vidjeti, očekujete nešto, znači ništa. Oni samo žele da ponize i mladog čoveka i starog čoveka i da ga izmanipulišu. Jer to je njihov ulog, oni su navikli tako da vladaju. Da seju strah, da vas samo nateraju da se ponizite, da budete deo njihovog sistema, da biste dobili neko to zrno od njih, a mi nismo golubovi i livravci da bi se zadovoljavali mrvicama koji padaju sa njihovog stola. Kao što rekao da zastanete tu gde ste stali, hvala vam, mi smo već u drugoj polovini emisije, malo ste duže govorili svi, dao sam tu priliku, kažem vam, nema četvrte stranke u sučeljavanju, tako da je bilo vremena. Ne znam sad da li da krenemo ponovo u krug ili neko želi nešto posebno da kaže, da gospodine Kliniću, vi ste bili prozvani, pa čujemo taj odgovor. To nema šta, ja razumijem gospodine, pošto on po struci saobraćajni inženjer, ja razumijem njegovu frustraciju, zato što on nije bio primljen na taj konkurs. Čekajte, ja sam vas slušao. Samo malo, budite malo kulturni. Ja sam kulturna, Srpska napredna stranka je ta, Blagoje Spaskovski taj koji nije kulturna. Ne, molim vas da ne prekidate sagovornika, sačekajte da završi. Vi sada pokazujete, znači, vašu kulturu. Vi ste pokazali svoje. Ovako, saslušajte malo. Znači, bio je legalno raspisan konkurs u kome ne učestvuje predstavnik opštine, jer predstavnik opštine nije poslodavac radnicima uprave, znači tu ste malo neke stvari pogrešili. Ja mislim, možda ste i pisali neki dopis meni da vas primim. Ne, možda nego 2 puta. Dobro, 2 puta. Znači, nije možda nego sam pisao, imam i dopis. Gospodine, pa man. Pa nemojte kažete možda, nego kažete da sam pisao da me niste Gospodine, primio. da možete vi malo da budete kulturni. Zato ste vi i takvi. Ja vas molim, dakle, ovako, da se dogovorimo. Normalno da sučeljavanja podrazumevaju stavove, ali samo sačekate da završi sagovornik i onda imate pravo da govorite. Ja sam jednako, svaki dan sam primao građane od 7 do 8 ujutru. Znači, nijedan građanin koji me sačekao ispred kancelarije, pošto moje radno vreme od 7 sati, ja sam to poštovao. Znači, nije bio vraćen. I ako je bio vraćen, bilo samo zbog moje zauzetosti. Ali zato sledećeg dana i u narednih par dana je bio primljen. Pošto vi niste htjeli da budete uporni, dođete kod mene, mogu ste da budete primljeni kod člana opštinskog veća. Ali niste, opet sačekajte malo. Sa druge strane, znači, kažete da ste me sačekali na ulici i pričali, niste me sačekali na ulici, znači, govorili ste laž, sačekali ste me posle liturgije ispred hrama našeg. Zaista nije mesto da bismo mogli da pričamo o politici. Znači, mogli ste dođete kod mene u kancelariju i pa onda da pričamo. Znači, nemojte da pričate takve
dezinformacije. Ja bih se složio sa gospođicom Vidojković, znači vezano za period od 2003. 2004. godine kada je aktualni DOS, odnosno delovi Demokratske stranke Srbije, demokratska stranka koji su zlo opšte po Srbiju, gde su bukvalno rasprodali sve što su mogli da rasprodaju i nakon toga je nastao kolaps u čitoj ovoj državi, a posle svega naravno i u samoj našoj opštini. I tada je iz sastava RTB prodato 15 preduzeća u vrednosti od nekih 380 miliona evra, mislim, ili dolara, mislim da je dolara. Od toga je sam RTB dobio oko 12,8 miliona dolara. Gde je taj novac otišao? To je, i sam Koštunica se hvalio kako njegova vlada bila u suficitu, pa nije ni čudo da je bilo u suficitu kada su trošili taj novac koji su iskoristili prodajom preduzeća koji su bili u sastavu RTB-a. Tada je nastao višak, mislim, tada je i došlo do otpuštanja radnika, ostali su mnogi bez posla i ta privatizacija koja je urađena je bila skandalozna. Bili smo na istom braniku i gospođica Vidojković i ja sam u to vreme bio član Radikalne stranke i jesmo tada spasili RTB od prodaje, a je sada upravo gospodin Blagoje Spaskovski sprečio prodaju RTB-a koju je inicirao gospodin, mislim to nije gospodin Saša Radulović, bivši ministar privrede. Znači napravljena cela strategija kako prodati RTB i kako da 2000 radnika izgubi posao. To je sprečeno. I RTB neće biti prodat. Možda se uđe u neku vrstu saradnje sa investicijama gde će država biti većinski vlasnik. I samo može tako da funkcioniše RTB. Jer RTB nije bitan samo za razvoj naše opštine, nego za razvoj čitave Srbije. Jer moramo da priznamo, samo 2 ministarstva su punila budžet u Srbiji. To je ministarstvo rudarstva i ministarstvo energetike. Ostale ministarstva koje su održale ostale političke partije, poput SPS-a i tako dalje, SPS-a i ostali su samo bili trošači budžeta. I moramo budemo svesni da je rudarstvo prioritet, znači ne samo istočne Srbije, nego čitave zemlje. Što tiče, nismo pričali, nismo spomenuli zapošljavanje, naša šansa je zaista velika upravo sa razvojem RTB-a. Moramo da priznamo, znači da mala i srednja preduzeća nisu zaživjela u Boru, što zbog inertnosti samih tih vlasnika, što i zbog možda nerazumevanja druge strukture. Razvoj RTB-a zaista se pruža velike mogućnosti upravo kod tih proizvođača koji mogu da se nametnu kao pružaoci usluge RTB-u, a mogu da se nametnu i kao oni koji će vršiti preradu bakra. Znači sve u nekoj vrsti kooperantske veze. Međutim, do toga nije došlo. Ali zato se sada stvaraju zaista takvi potencijali da može. Mi znamo da smo u samom našem okruženju, da su prođena velika ležišta bakra, to je u potezu puta Bor-Zaječar preko Nikolića, odnosno tu oko aerodroma, gde se procenjuju velike rezerve baka koje su veoma bogate u svetskim razmerama i tako da već imamo potencijalnih, da kažemo, investitora koji bi ušli u to strateško partnerstvo sa RTB-om, odnosno sa državom Srbije. Šta to znači? Bukvalno za nekih 7 do 8 godina prema prvim istraživanjima poteći će možda bakar iz tih ležišta. To je velika šansa ovog dela Srbije i naše opštine. Jer ukoliko živi RTB, živi i opština. Ta se tek stvaraju posebne mogućnosti za razvoj tog malog preduzetništva. Mi smo već započeli projekte i konkurisat ćemo za takozvanu industrijsku zonu. Je upravo Ministarstvo za regionalni razvoj Srbije je i potenciralo takve projekte koji se samo tiču izgradnje infrastrukture za otvaranje novih preduzeća. I to ćemo mi da ispoštujemo i to ćemo mi da bukvalno da jurimo. Sa druge strane, moramo da budemo svesni da mi moramo da investiramo u naš grad i moramo da investiramo i sa strane. Ne možemo da budemo mi bukvalno zaokruženi u jednom dvorištu i da ne sarađujemo sa investitorima iz Evropske unije ili iz Rusije. Jesmo i potencirali i dovešćemo Lidl, znači počeće izgradnja Lidla već tamo na jesen, ali upravo sa tom saradnjom i sa predstavnicima Lidla mi ćemo, ja mislim da ćemo već u toku ove nedelje imati jedan sastanak sa predstavnicima Nemačke, koji će nam
obezbediti 70 do 80% nepovratnih sredstava oko realizacije projekta izgradnje fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, znači u Boru i čitavom ovom Brestovačkom slivu, onaj deo tamo znači, prema Slatini i Oštrelju. Ta investicija je negdje između 50 i 60 miliona evra. Možete zamisliti koliko je to vredno i bitno znači, za naš grad. Jer ćemo konačno rešiti ono što nas zaista muči godina. Znači sve meštane i naselje Metalurg, i Bor 2 i Brestovačke banje, Banjskog polja, sela Brestovac i tako dalje. Hoće li to biti vrsta kredita ili donacije njihove? Znači 70 do 80% će biti nepovratne sredstva, znači dobit će opština Bor kao neku vrstu donacije. I postoji mogućnost da čak i ostatak sredstava bude kasnije također ili uz neke minorne kamate. A ja se nadam da će opština Bor, pogotovo što raspolaže dobrim fondom u tom budžetskom fondu, da će imati mi dovoljno sredstava da neće biti potrebno možda neki veći kredit, da to izgoramo do kraja. A je to veoma bitno znači, za celu opštinu. S tim što onda postoji mogućnost upošljavanja naših preduzeća. Da li su to javna preduzeća ili neka privatna preduzeća, znači da uđu u tu vrstu izgradnje, jer to je zaista i velika lokacija, mislim, kad se pogleda ovako teritorijalno, tako da ima mesta za sve preduzetnike. Gospodine Veliću, sad imate priliku da odgovorite. Pa evo, posle bajki SNS-a koje slušamo, evo, poslednjih 2 godine, konkretna stvar iz našeg programskog manifesta za život Bora, i ovom prilikom bi se zahvalili našem mladom politikologu Vladimiru Vasiću, koji je taj program energetske efikasnosti opštine Bor stavio u naš program. I konkretno, Rudarsko-geološki fakultet iz Beograda ima studiju Timočke krajine o gasifikaciji opštine Bor. Time bi se, znači to je studija Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, smanjila emisija ugljen dioksida za 260.000 tona, ukoliko bi se opština Bor gasifikovala, to jest priključila na južni tok. Trenutno, južni tok sabotira Srpska napredna stranka i agent stranog interesa u vladi Republike Srbije Zorana Mihajlović. Zašto to sabotiraju? Zbog pogubnog puta u Evropsku uniju, dok se Dveri zalažu za Evroazijsku uniju, gde je budućnost. Znači, ovo je konkretan primer gde opština Bor može da uposli ljude na izgradnji gasovoda i južnog toka, gde će ljudi posle ostati da rade i dobiti posao. Druga stvar je što bi se samim tim smanjila cena energenata gasa i opština Bor bi dobila i grejanje i čak i privreda bi bila preko gasa, što bi bilo znatno jeftinije ako bi južni tok prošao ovde. A to je, postoji studija... Ali čekajte, južni tok se gradi u Srbiji. Pa ali ga napredna stranka zbog pogubnog puta u Evropsku uniju sabotira. A južni tok je presudan i opšte evroazijske integracije su presudane za Timočku krajinu, jer tu je strateško mesto je luka u Prahovu, znači taj koridor Dunav, plus južni tok, a plus imate projekat što je radio Rudarsko-geološki fakultet o gasifikaciji opštine Bor. I to je konkretan predlog kako opština Bor treba da istupi i da se zalaže za južni tok, jer će to pre svega omogućiti nižu cenu energenata opštine Bor, nova zapošljavanja na izgradnji tog južnog toka, a samim tim imamo jako geostrateškog partnera, znači Rusku federaciju i Evroazijsku uniju, gde jednostavno njih ne udara kriza, znači nisu, dok Evropsku uniju razara kriza na sve moguće strane. Druga, sad prema prostornom planu opštine Bor je predviđena izgradnja mini hidroelektrana. 5 mini hidroelektrana, ne znam zašto se na tome ne radi. Pazite, ovo znači već postoji, ali na tome niko ne radi. Znači 5 izgradnja mini hidroelektrana, znači to su Džanovo polje, Prevalje, Gornjet, Zlot i Metovnica. Tu imamo ponovo nova radna mesta, samim tim opština Bor može da bude nezavisna u proizvodnji svoje energije, znači ne moramo od nikog da zavisimo i što nam daje samim tim mogućnost da budemo jak regionalni centar pored RTB-a, znači ovo sve pored RTB-a koje mogućnost ima opština Bor, ali što naravno koči Srpska napredna stranka. Ne znam zašto se stalo sa izradom katastra zagađenog poljoprivrednog zemljišta. Znači još 2003. godine lokalni ekološkim akcijnom planu je predviđeno da se izradi katastar zagađenog poljoprivrednog zemljišta. I sad kad se to zemljište popiše, znači prosto šta tu možete da uradite? Možete da napravite solarna polja za proizvodnju biomase.
i u slučaju, na primjer, da javno komunalno preduzeće toplana pređe na kotlove sa ovom vrstom obnovljivog goriva, bit će jeftinije i pogodnije. A ujedno ta polja koje ne možete više da koristite za poljoprivredu, jednostavno pravite solarna polja, znači solarne panele, a to je ujedno i politika za 21. vek, jer politika u 21. veku bit će bitka za opšte prirodne resurse. Ekologija, mislim, mi smo zagađena sredina i topionicu naravno koči Srpska napredna stranka koja je proneverijala pari, znači nema topionice, znači ništa, nažalost nema ništa, ali ovo su realne, znači što već postoji u planu i programu, ali koje niko ne isprovodi. Zatim imamo projekat, znači Dveri su izbacile projekat energetske efikasnosti grada, što bi trebala Nacionalna služba za zapošljavanje da organizuje kurseve za prekvalifikaciju radnika koji bi se bavili ugrađivanjem tih solarnih panoa i samim tim škola i javna preduzeća mogu da imaju besplatnu svoju energiju. Znači, a da kažemo, na škola, jedno što stoje troši je svetlo i eventualno kompjuter, znači ne treba, a i samim tim oni bi rasterećene bi bilo, znači i finansije i sve. Druga strana, na primjer, je isto laž Srpske napredne stranke za poljoprivredu. Znate koliko je opština Bor odvaja za poljoprivredu? Na čelu opštine Bor je Srpska napredna stranka. To je bio je URS, pa su svi iz URS-a prešli u Srpsku naprednu stranku i sad provode politiku LDP-a. 0,4%, ni 1% budžeta opštinskog ne odvajaju za poljoprivredu. Tako da sve što kaže Srpska stranka je laž. Znači čista laž. Opština Negotin, koja je mnogo siromašnija i manje od opštine Bor, 10 puta više ulaže za poljoprivredu. Znači iz opštinskog budžeta. Vi imate da pčelari u opštini Negotin mogu da imaju bespovratan kredit, znači 200.000 dinara im daje opština da oni kupe tu opremu koja im treba. Znači, opština Negotin pomaže svog poljoprivrednika, opština Bor ne pomaže svog poljoprivrednika. A iz prostog puta zašto se Srpska napredna stranka sledi politiku stranih banaka, stranih agenata, stranaca, jer zašto? Oni daju 10.000 evra strancu da otvori radno mesto. Zašto tih 10.000 evra ne date srpskom poljoprivredniku, mladom bračnom paru da se vrati na selo? Ne, oni daju strancu, oni su u službi stranog interesa, stranog kapitala, stranih banaka. Znači, Srpska napredna stranka ne misli građanima Bora dobro, ne misli građanima Srbije dobro. Ovo je ukratko plan, znači gasifikacije opštine Bor. Samo još nešto da kažem, na primjer, problem finansiranja kako može da se reši, a to je urađeno u Pančevu, u Novom Sadu i u Užicu, a pre svega u Novom Sadu. Finansijska osnova, znači kako su naravne investicije, opština može da emituje opštinske obveznice. Znači, to je urađeno u Novom Sadu i time bi opština bila manje opterećena u pogledu duga, a investitori bi dobili siguran prihod i manje rizični finansijski instrument i svako ko bi bio zainteresovan preduzeća, bankara i osiguravajućih društva, dok pojedinaca mogu bi da kupuje i trguje obaveznicima. Novi Sad, kao grad, je na tome uštedeo 3,5 miliona evra. Imamo primjer u Srbiji gde su lokalne samouprave preko tih obaveznica, nisu se zaduživali kod banaka, znači ni uzimali kredite, napravili sebi profit od 3,5 miliona evra, grad Novi Sad. Zašto to ne uradi Bor? Znači, prosto zato što u Boru... Pa dobro, i dobra ideja ako dođete na vlast i... Pa ne, pa ovo je sve u našem programu, kažem i ovom priliku hvala našem mladom politologu Vladimiru Vasiću, koji nam je upravo, pošto čovek se bavi ovim, učestvuje u pisanju naših programa. Zastanite, hvala vam, gospodin Sadojković, sad čekajte samo sekund, dakle, samo teo čujem odgovor. Šta je s tom famoznom topionicom? Jedni govore da se gradi, drugi kažu ne gradi se. Topionica će biti završena u predviđenom roku, znači ono kao što ste čuli, znači sredstva informisanja da je rok, znači decembra mesec 2014. to će biti završeno. I to će početi da radi, ili? Krenut će sa radom i ono što je bitno, konačno će naši građani imati čist vazduh. Dobro, hvala. Ne mogu da se, izvinite, Bor i Negotin ne mogu da se porede što tiče ulaganja u poljoprivredu. Negotin je zaista nerazvijena sredina što tiče industrije i normalno je tako i zemljište da zaista mogu veće sredstva da se ulože. Normalno da smo mi, i ja sam kao predstavnik opštine nezadovoljan time koliko novca uloženo u poljoprivredu. Međutim, treba stvoriti uslov da taj poljoprivredni proizvođač svoje proizvode proda. Toga još uvijek nema. Znači, onog trenutka kada on zna da će svoju robu plasirati i dobiti za to novac, sigurno da će biti interesovanje i bit će, mislim, obaveza lokalne samouprave da odvoje veće sredstva, znači, za poljoprivredu. O tom ste programu pričali prethodnom putu. U globalu, dakle, bavljenje politikom je, svrha bavljenja politikom je da dođe čovjek do vlasti, je tako? Ne, svrha bavljenja politikom je da se služi svom narodu.
Znači, to je uslov. Ali opet morate biti na vlasti da bi služili narod, imate savršen manifest pretpostavka stvaralačke demokratije koji je napisao ruski filozof Ivan Ilin, gde se politika smatra kao dužnost služenja svom narodu i da je privilegija da vas vaš narod izabere da budete odbornik, poslanik. I vi ste dužni da sprovodite interes naroda, a ne interes pojedinca, interes stranke. A upravo to sam htio da vam kažem, ako vas narod izabere, onda imate i pravo tako da radite ne što želite, nego u interesu naroda radite. Ali sad ću da vam primjer, samo da vam kažem, na primjer, mi smo predložili tu jednu porodičnu deklaraciju koju SNS, URS i ostali odbornici su odbili da usvoje. Znači oni su odbili da svoj odbor naprave skupštinski odbor u porodici, gde mi imamo u Boru veliki porast samohranih porodica, gde nijedan član zaposlenog ne radi, čiji imamo porodice da rade po 5-6 članova rade u RTB-u, a imamo porodice gde niko ne radi. Naprimjer, evo SNS je to odbio da usvoji. Takođe su odbili da usvoje da formiraju fond za lečenje bolesne dece, da se svi odbornici Skupštine opštine Bor i svi članovi upravnih odbora, to su svi čini jedni isti ljudi, odreknu svih svojih dnevnica i da se time pokrene taj fond za lečenje bolesne dece, jer je sramota u 21. veku da decu lečimo SMS porukama. Naprimjer, to je politika SNS, oni su to odbili da urade zato što oni služe isključivo svom partijskom interesu, interesu jednog čoveka ili interesu male grupe ljudi. I to je politika koju zastupa SNS i SPS i ostali odbornici, antiporodična politika. To je politika protiv života, to je politika protiv starosti i protiv mladosti. Tako da, cijela njihova kampanja je laž. Ona je samo u medijima pompa. Oni samo u medijima zapošljavaju. Oni samo su u medijima pošteni. A na terenu to je totalno rasul. Znači, da vi odbijete da osnujete odbor za porodicu, da odbijete porodičnu deklaraciju i da odbijete da osnujete fond za lečenje bolesne dece, to je stvarno sramota. A to su radio vlast u Boru je to odbila da uradi. Čak nismo ni pozvani na razgovor. Nažalost, imamo do kraja emisije samo još 2 minuta i za kraj ja bih vas zamolio da svako da svoju posljednju poruku pred izbore 16. marta. Pre svega, znači, Dveri su udruženje građana, na izboru uvijek izlazimo kao grupa građana. I tako, znači, nemamo članstvo, nemamo članske karte, nemamo sigurne glasove, ne skupljamo sigurne potpise i jednostavno to je novi vid političkog organizovanja i aktivizma. Ja samo želim da pozovem građane Bora da u što većem broju izađu na izbore, zato što je vlasti u cilju da izađe što manje ljudi, znači njima je cilj da izađe što manje ljudi, da izađu samo ti ucenjeni ljudi, njihov stranački aparat i da ih izglasuju. Imate na Voždovcu izašlo je 30% birača, 15% je glasalo Srpsku naprednu stranku i oni kažu da je 50% glasalo za njih. To je laž. Znači, oni manipulišu lažima. Pozivam ljudi da što većem broju izađu u Boru da glasaju, što ljudi većem broju izađu u Srbiji da glasaju, na lokalnom nivou smo broj 5, na republičkom nivou broj 9 i nadam se da će građani Bora dati priliku novim ljudima koji nikad nisu učestvovali u vlasti, nisu učestvovali u pljačkaškim privatizacijama, nisu se do sad bavili politikom, a predstavljaju novi vid političkog organizovanja i novi vid političke borbe protiv ovog stranačkog pljačkaškog sistema koji razarava u Srbiju 24 godine. Hvala. Gospodine Kliniću. Hvala. Pa, gospodin je pričao, znači, o porodičnoj deklaraciji. Znači, Srpska napredna stranka je to radi praktično. Znači, mi smo ove godine odvojili, znači, veće sredstva, znači, za nezaposlene porodilje. Ja ne kažem da su ona dovoljna, a i to je jedan pomak, znači, da brinemo pre svega o zdravoj srpskoj porodici. Ono što svima nama preti, a to je, znači, bela kuga. Zahvaljujući tom fondu, znači, da isplaćujemo, znači, nezaposlenim porodiljama, samo prošle godine je bilo 47 deteta više nego u odnosu na 2012. godinu. Znači, da se Srpska napredna stranka i tekako razvoje za porodicu. Sa druge strane, mesto okupljenja, mislim, i srpske porodice nije kafana kao što rade Dveri, nego porodica. Odatle potiče sve. Ukoliko nema dobrog porodičnog vaspitanja, sve ostalo pada u vodu. Ide porodica, vaspitanje, školstvo, mislim, kad kažem vaspitanje, mislim na obdaništa, školstvo, pa sve ostalo. To Dveri nemaju. Sa druge strane, Dveri su politička partija i to mora se zna. To je ponent, izvinite. Znači, to je pokret koji je... Nećemo, da. Znači, to su oponenti, odnosno demokratske stranke, da to svi znaju, čak njihovi bivši članovi koji su izašli iz te priče, a s druge strane pozivam sve građane 16. Znači, nemojte više da lažete, dosta ste više lagali, dosta ste više izmišljali, znači nemojte da iskreditujete. Ne mogu više da trpim laž Srpske napredne stranke koja je vređa, ponižava konstantno. Ja bih se zahvalio onda gostima što su bili
danas u studiju. Ovim ćemo da i završimo emisiju. Evo, probili smo 11 sati termin. Samo ću ponoviti ko su naši gosti bili. Bili su, dakle, ispred Koalicije Srpske napredne stranke gospodin Saša Vukadinović, potpredsednik opštinskog odbora, ispred Pokreta Dveri Igor Velić, kandidat za odbornika u Skupštini opštine Bor, i ispred Srpske radikalne stranke Dragana Vidojković, prva na listi. Hvala vam što ste učestvovali i ja želim svima mnogo sreće i što više glasova. Hvala da ste živi i zdravi.